Mana ya budaknya? Ceng, Ceng, coba tincakan bapak isa ke dong yo. Limpah ah. Geraun ada di titahku kolot sok. Geraun. Nang tuh ya es bonbon. Sabaraha apa es bonbona? Hiji. Bating, hiji pak. Apa ya pak teminat? Nyaga sapak yo. Gas pak. Budak matre. Nggak segera tincakan hulun. Pak, entah satu pak pegel pak. Karek dimulai. Nyanggus segera ka ditu lah. Ongkosna pak. Karena duit bae ingetnya. Yang jelas satu pak. Business is business. Yang saya duitnya ya. Hiji dua tilu si Oji maling palu dibeli kue bolu dibukakan tuh. Ada. Tunaon gerak? Tunaon gerak? Teruskan. Aduh, aing. Ayo yuk. Garandeng bae parangsa. Nyaho aing ke sare. Tah, Pak, si Aceng lalaguan tengah radik. Diajaran ku sa Aceng eta lalaguan kitu, ha? Ku bapak mah.